Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yu amin nga sangapada papagayam. Manibod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte. Kaya iti fanpage nga Dear Manong Nemi, at di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito ti pagahim yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag iti na yung bagabikat, na yung baga oras, na yung baga aldaw ka na kaya aming sangapada. Papagayam, pakishare yun ti programa tayo please, share. Ti pagkasalitaan ni Corazon nga napauluan, ina, anak, ken apo. Taran, sige, tayan. Hindi nga rin, rugyan, papagayam. Dahil ito'y pagkasalitaan ni pagkayam tayong Corazon nga napuluan, ina, anak, ken apo. Sagudayan nga ti surat, Dear Manong Nemi, saanen nga nakaskas daaw Manong Nemi, no addag surat ken ka ket ibagana amay sa anaganak abalasang. Taado kami akas tamanong kas kanyak nagtalekak iti maysa nga lalaki nga ti pamatik ka talaga nga napudno kaniya. Ta nagbalinak met anapudno ken kuana. Emidi tadada nagpitpitik iti saklot ko Manong Nemi, nagpukaw maten nakaslaso. Ano gutak abidot ko? Siyak metlayang takimbason. Tay kunada, awan ti maramit ti lalaki no saan nga kayat ti babae. Vice versa. Api ngamin nga ti babae ket itednan, ti amin-amin na iti maysa nga lalaki ket saan da pay nga nagasawa. Api ngamin nga ti lalaki ket kidawon nan data iti babae. Api ngamin nga aramidan dikit aganayat iti agkanaigan idin tuta. May saday nga basol iti Diyos. Awang harot tinaramid ko Manong Nemi, no dinangawat daytoy ngagasat ko. Tasyak metlayang tinangaramid ti bukod ko agasat. Ado nga pamabalaw, unget, datatang kaninanang, kandiri kaabsat ko, ngem inananusaklatan na. Dahil niyamang na unget na. Kinananusaklatan Manong Nemi ti umsi, ken uyaw da kita tataw ti aglawlaw. Basta tinasken Manong, inawat ko dito ang agasat ko. Kaya inkarik, nasa anak tun nga agayat. Diya ko nagtalek ti sa sinuman dita nga lalaki. Kinikarik Manong Nemi, ipasngay ko ti anak ko, ket ipayak to isuna tinaranyag nga masakbayan. Agtrabaho ak Manong Nemi, iti maysa nga restoran, when tumultulong ak agiserve, waitresak, asistanak pa iti kusina, amok pa'y Manong Nemi tumulong ngagluto.
Kahit nung kasta anong name nga Domingo, kahit day off ko, nga mapanak met makimisa. Tumultulong ak met iti simbahan manong name nga agluto, iti shelter. Luto, akanen di kiti empleyado iti simbahan, kastamat ta di kitay mapan umumay manong name. Di kitay street children nga bakpakanen ti simbahan. Iti ababa nga panaw manong name, natulungat. Kanadaan mo kiti pa nagluto. Niyamas ka no ti luto. Irimpas nga ikon ti anak ko manong name, siyempre inananusak tinagbalin nga ina single mom. Iso da ito'y ni Lorna manong name. Intuloy ko karod, iti nagbiag kami iti anak ko. Tinagtrabaho, kan nangaywan kang kuwana. Mabaling kumatan manong name, itugtugot ni Lorna dito pagtrabahoan. Tasangmet nga mabaling panawak manong tawan iti pangibaisa. Adamat krib na, nagtungpalan na pa yan manong nemi, adan bukod mi a kwarto, nga naisariping iti restaurant nga pagpapaya. Kat kaduwag ti anak ko manong nemi, nga mapan simbaan, ipaaywan ko, kada iti rumbe nga mga aywan, kaya kuwanan, no kasta nga tumulungak, nagluto, kaya nagidasar, nga mga sikaso, kada iti mangan, iti shelter. Sanggol ibagay manong name nga dulat taman hindi kiti lalaking mangkindakiday, mangpalpaludip kanyak ngem no way. Maminsanak lang masaktan. Maminsanak lang agayat. Maminsanak lang aganak. Inkarik idibagik manong name nga disiplinaik tanak ko. Nasingpetmet ni Lorna manong. Saan nga naloko. Idagbasan iti elementarya may samat kada kitay nalaing isuna. Biba manong name talented. Daling agsala. Iso laingan manong name tinagbaling inspirasyon ko. Mangmangted tirason tapno kahit ko pinagbiag ni Lorna nga anak ko. Agraduan iti elementarya manong name nakaragragsakak nga inana ta aduda kiti naawat na pamadayaw. Napanakkelak nga mangibaga kasyak ti ina ni Lorna. Numampay makon na nga single mama. Numampay bastarda ni Lorna. Numampay may saka di sa grasyada. Nagtultuloy manong name iti pa nagpaay ko ti restaurant nga pagpapayag aging nga sa anak langin nga assistant tsak pa yan tinagbaling nga chief cook. Kunada nga rod kanyak. Ay na, Corazon, no dala pagpunam, mabalim man ti maging ti bukod mo nga negosyo. Narikat pa ilahin kapsat. Ngayon siguro, itun kasapulan nga dakkel ti kasapulan nga kwarta para ti anak ko, para kada kami. Siguro kastandot mapasama. Mag-iasawa ka kami na yun. Tapno ang takatulungam. Siyempre, no ti asawang kadapintos ti trabaho na, madang kay ti kabukbukodan nga balay. Kadi kakit agigan latan nito yung restaurant. No, may katkat-tutoy, papanan nyo nga ron. Agurnungak pa yung anak. Iti man nag-high school manong name ni Lorna sa anak nga nagsarday nga na magbaga kang kuwan. Lorna anak. Mama? Ato may magbaga. Nga kaslata ka no lagkabsat no agabay ta. Kuduan ngamin ma. Manutawan nyo iti aya nakdak. Katuan, hindi yung mabaybayan ta bagiyo. Napindas kayo kas kapindas ko. Aganan ng kanak. Sa anak na tultuladen. Mama? Abay ko mga sangga nga tuladen. Loko ka. Dahil mo tuladen tigas kanyak. Nga naganak abalasang. Ay, hindi mo tumaw katuwa lang. Ngayon tuladen kayo ti kinasing petyo, kinasayaat yo, kinalaing yo. Isurudak tumit ng agluto, tapno tawidek tumit dahil nga laing yung agluto. Una, tuladen na kadagid na sayaat. Ngayon dati panaganak ko balasang, panagbalin mo bastarda, panakadisgrasya. Saan na katultuladen? Mama, no problem. Sa anak to nga, makinubnubyo ti sangko nga namnamain nga napudnuhan niya. Anak,
ninamnamak mo tidi. Nga napudno tidi mo pinakikita nga amam. Ngimanyot na masamat. Ti panunuto manak. Ti tay amo no anya ti mapasamak intun bigat. Iso nga, awan ti agsakbay. Agsakbay tupay, maaros pay. Anong tulangit din sa ano pulos ng agsakbay? Anak ha? Laglagi ba neta ha? Wan ma, awan pagdanagan nyo. Nakadaduma nung nemi di kiti ba idandanon kanya. Kabayatan nagbasbasan manong nemi ti anak ko nga ni Lorna ti high school. Talaga nga kasla tay bigla manong nemi nga nagkukurad na sabong. Nakapuspusak-sak. Ti pakasurunak manong nemi ori di ti restaurant nga pagpaayak. Ado dagiti mga mangig ko. Anya ko mati no anya ti puon na kit isong matibungahan. Tabay, Jemangga, agbunga ka di ti bayabas. No, sino ti inaagad, sumat ti anak. Oo, mahalan tulagi din na dyan anak. Babayak lang tayo daman ng naming, numapunuan anak. Agora kayo man, sino pas pasagidan nyo? Siya? Ay, si Gamit, Lorna. Ay, Lorna, kurason ko na kumata, Lorna ni anak mo. Ano pagbagayo? Awan sa amo yung obra, ano sa kanata. No, awan ti customer tayo, ang chismis kayo. Tabay, chismis ka din bagbagami, kutpud nuwet. Sino kumat umalaan di anak no sa ang hati ina? Uno di ama? Kasi paspasagidan nyo? Saan ka paspasagidan? Saan nga tumulod ni Lorna kanyak? Para makita. Gabuta dudo kita may dandanong kata kami nga, nakuti nga nagaraw di anak mo. Agure kayo, tarla kay man. Ay, anak ko niyo. Ay, kurasan. Ma'am, babaan na tayo da. Ako sa bali nga makabasol ng saging soda. Kaya nga ito, kapampununutan dalang agad kasjay. Ibagbagam nga may nalaing di anak mo. Kabagbagak madkat. Sa anak ba't nga nagsarday? Wala nga madlaw nga may tigargaraw na. Kinasaritak, manong naimita anak ko. Anak, ano nga talaga di sitwasyon? Maon, pagtanagan nyo ko nakmat. Nga madukado, di kita kanaram ka. Natural ma, gabutan na pintasa. Alangan mo, adan to pa agaram, di kita awan pintas na, saktukid din. Yung saan ko ba't nga kaskaso, ida? Apay ko ma, baypa nyo na tayo dama. Kahit kung ipanagnag ka na kayo, sa anak, umahala ka na kayo. Sa anak tong aganak kabalasang. Ida graduaren di anak ko manong name di high school. Siyempre manong kahit naman di makapag-college. When? Anak kahit mo kurso anak. Hotel and restaurant management ma. Barang makapanak tog trabaho di abroad. Oreta dumat anda amok nga loto, susurod akmaten. Tumultulong akmaten no kasta nga bakasyon ko. Ore sa simbahan, sa shelter, katumultulong ak. Tanong mapanta, tuwatamat nga tinulong. Nasya, no kasta anak. The boyfriend mo? Awan pa'y mo. Anong danag yun, aya? Nasya, no kasta. Nang ka na yung ko ikarkararag anak. Ngasan ka kung mamay tulad kanya. Tupay ko na dang ado kanok kastakit. Awang pagdanagan nyo, ma. Okay, sapay ko mga rod, anak. Sapay ko mga rod, anak. Ngayon di adda ni ti third year college manong name iti anak ko pagamunta na duktalak nga. Lorna? Mamang, ano mas masamak ka? Ano ba mas masamak ka kunak? Mamang, I'm so sorry. Yeah. Nabartay ka kami ni Di. Orek lagarigan-gan manong name.
Orela aglulukin tiriklak. Ano day tangan ng ngagko gana naduktalak. Masugog ti anak ko manong. Kaya di ba nagpakadak kada kayo nga napan nag-party. Pinilintak namin ngayon minom. Tsak mata na puputin nga na napasama kami kini Teddy. Asin na dahi nga Teddy. Ang ararim ganyak. Kanya? Kahit mo sa mga nobyo. Diyak nga rin kaya ti maginobyo ang mag-ararim ganyak. Rinamas na ka. Medyo na po utak mo. Naladawan hindi. Sorry, Mama. I'm very sorry. I'm very sorry. Abagi sumat hindi man may amang agrek-rekepan. Closingan man name iti. Klase. Saan kanumatan nga masarakan man name ni Lorna, ni Teddy. Di na kanumatan makontak. Napang kanupay sa Jabalay da man name nga matakanon sa Manila. Ad-adan man name nga da kamin nga aginatip sarsaritaan di kita tao di mamuandan. Makitam, Diyos to tiko nami. Ha? Ana, makapagsaan ka ita sa kakoroson. Saan akong nga nagun-oni manong. Kapod numet. Siguro akit dahil tigasat mi nga gina. Kunaklat na. Tanang anon. Tawarin mo anya tararamidak manong na may pungut-pungutak man nga idumdumudum ti anak ko. Patayik man ti anak ko. Ngayon saan nga mababawi pa ti amin. Inawat ko ti kinabot no. Akas ti panawat ko idi siyak ti agsikog nga sa anak nga intarayan nak ti ama ti anak ko. Inawat ko nga rito ti gasat ko. Kat inawat ko manong nemi. Nga ni bastarda nga anak ko kat desgrasyada mangipas ngayon iti bastarda wano bastardo. Nagpadpada manong nemi nga awan ti may sarang mi nga rupa mi kada kiti tao dakam nga gina. Saan yan ngayon tuloy pa manong nemi ni Lorna tinagbasa. No kit di nagbalinan manong naming empleyada iti restaurant kapag papaya. Nagbaling nga waiter, waitress ko na kumamano, kabayatan nga, imutan na pailang, babayatan nga sampay unang nga dakkel at tisikog. Kaya tumultulong kanyak manong naming no mapanggap ti simbaan, nga magluto, nga mga istimar, kada kitay mangan, kada kitay pakpakanin mga street children man. Mga kulata, siyempre, iti sarita, sayang guseng, arasas, awan sa bali, nga pagsasaritaan da, no saan nga da kami nga gina. Siyak nga ina, ti anak ko nga anak, ken ti apukok, nagbalinto nga apukok, ti anak ko nga balinto nga apukok. So ako na da, ina, anak, apo. Nagbalinmatan ng expression da, ina, anak, apo. So, nakit ibaga, baka umalan tumanan siya, apo. Benay may amilatan manong name itaan yung arod ka iso tigasat mi. What? Intuloy mi nga tinagbihag. Intuloy mi tinagtrabaho. Nangro naman ang name kat ni. Ipas nga iton ti anak ko, ti apo ko. Idi agpas nga'y babae matmanen. Sa balin tumanin nga ina, nga aganak, nga agapo. Anak, nakahit mo nga naganti, anak mo, anak, ti apo ko. Jasmine, mamang, nagbalintang nga talo. Idi agmemesak lain, idi pas nga'y kaduwatan, sa ita, aganak ka matabalasang, talo tayo na. Ina, anak, apo. Nadya anak, nagbalimatan nga, ina. Nadya ina, nagbalin pa yung nga lula.
Pasensya ka yan, mamang. Saan ko na tong palting? Kari, tibilin nyo. Gusto lang anak. Ore siya, jak madatong palti kari, bilin di kinaganak kanya. Isungin malaka nga talaga kanya. Kat ni Hasmin, ti anak ko, ti apo ko yan. Umahalan to mga katakadata. Ay, saan mati na? Ano ka di mati na? Hindi tadwa kami tinulong iti anak ko manong. Etan, hindi nakaornong kami, takonada, nagbaling ang gasgasat miya talaga ni Hasmin. Kaslaman lang nanay na yun, ang hindi miya amot ti ornong manong. Katgabo tatalo kami. Nakakita ako nung name iti panglakain nga daga. Inted damatan ang nalakang nga presyo. Pangasasyan damatan kada kami. Nakipastag kami matan manong name iti oray patapay laeng nga balay mi. Nga talo. Tapno saan kami ngagtalinad nga dati agkaskasera. Manong name nga kakaasi. Etan. Si Mina kami manong. Wen, saanin nga iti restaurant pa, manong name iti basit nga silid, iti magiganan mi, tanailitan para na kami. At damatan makunang balay, naman pa isang makunamat nga na finish, at pa nakasalas na talong nga kwarto, kusina. Ininutan da anak nga, papintasan, pafinisan na ito nga balay. Agyaman ak mamang, awan sa bali nga pagyamanan tayo, saan nga na apat Diyos? Amo, iti pas ngay ka. At danti anak ko, ang gasgasat ko ko na. Kanada pa yung ti apo ko kang gasgasat ta. Kanang kadlaan nga, nag-apo ko ako nga din na oras. At dan apo ko, nga maumpay manugang ko. Di ba mamamit? Awang ka din di pala nung agasawa. Tsakon kayat pa, ma. Inayat mo kadbilang ni Teddy. Inayat ko. Teddy mandama kami kat I love you ka na. I love you to. I love you kung kunan. Idi adan na pasama ka na kami kat. Nagnobyo kami matan. Ngayon, tijak din namnama. Di na pasama ka na kami na minsan lang, ma. Nagbalimbat tayo. Hakim na po Diyos namin. Sabay sa, nagbalimat ng takrot. Nimbarbaran Nasubyan ang nagtumatlain. Kaya nakaspagarigan ta saan na kan nga subyan. Hindi, umalak ka na kayo nga saan nga gasasawa. Ala anak, noa talaga nga sta. Noa niya talaga di dumting nga gasat. Tarumbing awatan tayo. Saan kami layangan nga nakan manong name na addaan iti bukod nga balay. Idya ka mo. Takas la di mo mapupuutan manong name nga kabutadwa kami nga trabaho, nga susweldo. At apayan ta extra mi manong name. Nga imuna, nangipasdag kami nga nang sariping iti panakakarinderya manong. Dito ya, nagpweston mi nga balay. Da medyo adayo iti restaurant. Saan nga nagbaling ako kakompetensya manong. Ya, nagtungpalmatan manong nga sisyaklayan iti sumsumrek iti restaurant nga pagpapaayak kan mabatin ni Lorna nga mga iwan kini Jasmine kasi isun ti manage ti magbaling karinderya. Kadgabot at dapat mabaling nga magatang nga abay ti daga ginatang mi. Ginatang mi ba yan? Kasi sa mi napupuutan manong. Nagbali na nga restaurant. Nga dakil matan ni Jasmine manong. Adda ni elementarya. Nagbalin manong name itinagan dito nga restaurant, ti Jasmine's Restaurant. Nagpeso ti kunayo, mamang. Nga ti apo ko yo, tinagbalin nga gasgasat tayo. Ado ka ron na kini mas daaw. Manula nga tawan. Kat ni. Kaslasanda nga mamati.
nga adan na naganar nga Jasmine Restaurant. On, babaen ti laing yung agluto, ken laing kumat nga agluto nga nasusurwan nyo. Anak, awang ngamin ti sarda iti panag-eksperimento, data teramidek, arabidek, kanaramidem. Ito naimas lang aruden, mang panunot na pala yung ti pamuspusan, mang nayon ti ingredients, nga adada, nga mang paimas. Ada ka no ikap ka, ilalaok ta ka digiti potahe tayo, tapno subya-subyanan da ako nada. Simikat nga rod manong name ti Jasmine's Restaurant. Kata, ato di kiti mga ibagbaga nga talaga nga gasgasat mi ti apo ko. Kadidi, taddan iti elementarya, iso naman nung name magustuhan kiti at anak ko. Nga mangawis ka dagiti classmate na. Kapot asidag ti eskwela manong name, ayaban na ti maestrana, dagiti classmate na nga umayda mangal daw. Edi damo manong name kit libre. Edi mata sumarsarono na kita 50%. Ang nga namin pinsang nga kumpleto abayan. Tapos saan kami mat malugi Tapos saan lang ang digiti ka eskola ni Jasmine manong name ti umay. Aglalalo ang dadapasken ti eskwela manong name. Dakam ti agluto, dakam ti serve. Alakad kapo ti anak niya ta katagumbas-basa sadyay. Dapat pasit diskwento na. Ngam at least baka ganan siya kami. Nagraduaran ti apukok manong name ti high school. Idi tabagbagaan mo at siyempre ni Lorna ti anak na. Kasmang mangig ko. Anak. Mamang? Jasmine? Mang? Ag high school ka. Kas makita. Talagang bumalasitang kan. At ito kita agar-aram kayong kanala. At ito kita magibagbagat tayo labi kung kunata kanyak pang. Ano pati pagbagada? Tumulad at kanukang ka? Ana? Sika, tinulod mo ni Lola. Siyak met tuladan ka. Tuladan kayo ni Lola. At mo ka di mapasamot tigas ta? Ngati ina, anak ka na po, kat aganak kabalasan? No. Tsakayat. Tsakayat, mamang. Umanahin ti maminsan nga maulit ti bidtot. Ngam no tumay ikatlong bidtot. Saan man tanan? Api nga mga napasamak ti kas Jedi, mama. Kaputi arak. Gusto nga liklikak ti arak. Saan yung katamot nga ramit ti kas Jai? No saan kaya nga nabartek? Gusto nga tsak to aramidan, mang. Sabi ko nga, anak. Sabi ko nga. Nangig ko hasta nga salitaan manon name dikit agina. Naging narakop da, kaditi agin inarakop da, lapanak mat imbarakop. Naging narakop, ti ina, anak kan ti apuman. Puro babae siyempre. Nagmasbasan ti high school ni Jasmine, manon name, nagtultuloy, iti kinaprogreso, ti restaurant ni, aging kang addan branch 2. Siyempre, makatulong kami mataka, nagiti awan ng trabaho, nagiti sumrek akas waitress, utility, driver, nagiti adda iti kusina, nagiti agluto. Naging ka manong naming nga dati may isa nga lalaki, nga dati suli nga lamisaan. As lumabisbisinan sa una. Kinasidga. Agurdar ka anak ko. Busy di kita waitress. So nga, siyak ti imasadagan ka. Nana, hansamot umanay at kwartak. Nabayagan ko ng sapsapol trabaho. Nagapuag sa di probinsya. Umayag makigasang gaset dito ko nak. Parbarang no adda masarak nga napintas nga trabaho. Nagrigad gayang ti awan adal na. High school graduate ak lang. At akwartan nita. At na nangam sa ang umanay
Baka manalang ti may sangin na po'y. Mabalimot siguro nga libre di ko. Mabay lang. Tayo isarbang ka. Inserbak manong nemi ti duwang butahe. Anda nateng, anda karne. Ay, awang pagbayad ko na. Itad ko nga libre. Kanong sapsapul ka ti trabaho. Una sa amin ko saan kami ngagkasapulan. Alaan ka. No lagi ta kahit mong trabaho ti restaurant. Nakasaysaya at kayo nana. Dumaten tinapnap anak. Ang awang pati ng iuper. No agaplayak. No vacancy ko nada. Dito tada kayo kadjalak pa yung nag-apply at sikanti ng ijaya. Anat nakat mo? Elmo nana. Nana ka ditrumbeng pangawag ko keng kawan numanang. Nana, kunam at adapo ko. Ay, dito na kami pintas nga. Kaya ni Lorna dat kahera. Isuti anak ko. Kada tayo na, kitam na kong nakayuporme. Kaya tayo mga awis kada kitikas ko. Ay, haka ba? Ita lang ako may kaya. Ita lang si Mereka ng pasari at daktirwar. Bakit kita, Jasmine's at nagandya po ko yun. Una tayo sa Jasmine's restaurant. So, dapat nga karod. Nga taking ko ka na ito kat Jasmine, ti apo ko. Nga king ko ko. Anak ti anak ko. Alam mga kan. Manong na may nakapinpintas, tirik na, nakalaglag ang tirik na no adda agkasapulan ti tulong ori saan ngagpatulong at tulungan mo mismo. Saan gadi? Manong nemi, takas sa timang mangit ko. Ganahin ako maniti simbaan, tumultulong ak pa sa jay, ori adan restaurant mi nga sikat, mapangkamlat tamat tumultulong shelter man. No, adanay tayo alanganin ti maluto. Agtartaray kam no ko, wano tumawag kam dito restaurant, tapno agi-deliver da itinahayon di kita haan nga maluto nga makan, kada kita beach bisita ti simbaan. Ano ito mga bagbaga manong naming nga talaga na swerte ni Hasmin? Kunak mat swerte ni Lorna swerte na ni Hasmin. Kana dumanting mga bagbaga manong. Gabuta sa aming malipatan ni Apo Diyos. Gabuta tumultulong kami kada kitiya, agkasapulan ti tulong, kat saan na kami matabaybayan ni Apo Diyos. Oray man pa nagpadpada kami nga gina, nga naganak abalasang manong nami, at least, adot magdaydayo kada kami. Iti ba nagtulong mi kinasya at mi, ken kinaimas, dagiti potahe mi. Kinalak nga rin ni Elmo manong nami nga nagtrabaho, nagbaling assistant, manong nami, iti kusina. Dumit kayang tinaligs na, may panggapit pa nagluto. Kinapod nun na. Sumursurot ak no kano, at dalag tayo, mapanagpadaya. Nagpadaya ko na. Kaya tayo, gaming kit, nitatang ko nakatanatayin. Nitatang ko, may samat ko kusinero, di lugar mi, tanong at nagpasken, isot ayawan dang agluto. Kat sumursurot ak mo kasta, amok mo at agrekado, amok mo at ag-ready ka na gitrikado, amok na ano, usar ti bawang, sibuyas, laya, kanda dumapay nga ingredients. Manong nami nakaalalisto ni Elmo nga nakasursuro, na nagubra manong nami iti talo nga bulan, tunggalag sweldo manong nami mapahan na iti remittance store. I-remit na ti sweldo na manong nami tapno awaten ti asawa na sa Jet Provincia. Mayat ko mabaro kaya. Nana, mayat ko na maumpay asawam. Tadakay kumakin ni Lorna. Oray kumapay ang asawak, nana, no, talaga nga saan nga kayat ni Lorna. Andan sa batin ni kaskaso na kita agarim kang kuwana. Oy, hindi kumapay lang ang maladagaw no dati elementaryan ni Jasmine. Ngam na di lamamin agraduar to niti high school, ag-college to nje apo ko.
Kito rin bang sa ang naireduar ni Lorna, iti kurso na ini, baka ni Jasmine, ti apo ko, iti mangituloy, nga mga agreduar. Nga anong to trabaho naman nana. Kita may banggap ti restaurant na. Baka no saan tulangin nga restaurant, di negosyo mi. Baka danto pa hotel na. Baka danto beach resort, hotel and restaurant. Sangat agis na garapaat na no, talagang mat na buyugam. Nga determinasyon na. Kahit si Kyle mo, ano matarapahap mo. Nukas kasunod lang na. Numakorno nga. Kaya manayo ng piti amok. Agawid akton sa di probinsya. Agipas na kak tumiti restaurant ka sa jay. Siguro ka, ako ibang baga aming sekreto ka. Makasusuro sumatulad ko nagiti pa nagtemplagan pa ginalaing nyo nana. Thank you ti pa nangalayo ka niya. Thank you. Kadag pa iso manong name, makatawanin. Abag iso makatawan ni Elmo, idagpakadan kanya. Ana, suminakan. Kaduan nan sa matakas na nana. Kaduan na kasta. Asla kanya. Enjoy naggapuwak ng restaurant. Nagbalimatan nga kakupin din siya, ti restaurant. Sa balimat kiti, tumasad siya nga raman na, sa balimat dito Hamad pakit nga nalugi di restaurant nga nagkapuwak. At agad dayo damet. Saan ko libakin? Nagan-ganar Jasmine Restaurant. Ngam siya nagkapuwak ka restaurant. Asidig kami ti baybay. Ti probinsya kami kita dati iki ti baybay. Baka sa jeto ti pakasaraka ka na pindas ka beach resort, hotel and restaurant ha. Una na. Kaya nung kaskasan na lang, no napindas to tigasat ko, ti pa nagsublik sa di probinsya. Awisan na kayo ito. Umay kayo itong bakasyan sa di probinsya mi. Alawan, isang kayo ito malipatan na nakurason. Kastamatan ka ng Lorna kini Jasmine. Nanayunan pa iti may nga brands manong name iti restaurant ni. Kung nadangarod kada kami, ay kat ananuan nyo, ado nga ganan siyayo kat ne, taltalo kayo. Siga kas ina, ni Lorna kas anak, kaya ni Jasmine kas apo. Kita tumultulong kami mat, kada-kada kasapulin, titulong kapsat. Mangmangdad kami mat, iti donasyon, iti simbaan. Nga, dagiti pundo manay-nayunan mabayang kadagiti maigatang kadagiti ingredients wano mailuto nga kanin dagiti sangay diti simbaan kadagiti street children nagpabeso mat manong name tano da dumteng nga kalamidad may sa tina Jasmine's Restaurant manong name iti wagapuan kadagiti donasyon nga parang maigatang kadagiti relief goods uno da kami nga mismo manong name tagimpak, agiripak konakom. Kadagiting kam ibunong relief goods tungas nga dumteng kalamidad. Kananya man klase ti kalamidad banong nemi at anang arod. Siyempre, may salaang ni Jasmine na pagbasahan mi. Ti pagpindasan naman kiti manong ado dagiti empleyado mi. Ken umis-isem da iti kang hato ti sweldo da. Iso nga nagbalinda nga loyal kada kami manong. Saan kami akas kadigda dumahon ng nami nga managanan siya, naimot nga agpasweldo, siguro, gabot ka ado na paggastusan da, adot bisyo da, unoan yaman dita. Ta kami, nga gina, anong nami, kini Lorna, akas mangman-manage ka digiti ba, restaurant mi. Awante sa bali, aramidan mi manong, no di, mangpaimas ti panlangan, kaya nahandaon nga marigatan, malakaanda.
Kaya nakaada, di kiti agtrabaho, nga empleyado mi, manong na mi. Kaya iti maurno nga kwarta, na para ti gastusan ti apukok, kaya kastamatan, para kada iti itad mi nga, idonar, wano pali nga donasyon. Kaya ka, manong na mi, agproblema di kiti agina. Tadda nga rutin iti college, just me. Iti na minsan, manong na mi, nanangig ko, iti pa nagsinsyon nung bat, dagiti agina. Tsaka katibat ko nakin ka. Kasang ka pa ilang makinubnubyo? Ima pinadanubyon. Ma, no makinubyo ak lang, ba't problema? Saan kami amin mat araramidan ti sangarumbeng. Holding hands matlaeng. Dahil ti pangrugrug yan ti amin. Holding hands. Tunukan, saan yung mapuputan, ginarakop kayo? Agbinisito kayo? Intunukan, saan mo mapuputan, atakain di hotel? Ma, saan kung itong aramitin na ita? Kasano no, mapilit ka, tungupit uminom. Kaya mabartek ka, tumatakas kanya. Ma, oray niya't araramitin na kanya. Tiyak to padasin, susumimsin, itinasanger. Kasano no, oray bagada nga Diyos, kaya adan to ilawag na nga pangpaturog kang kakadmaturog ka. Ma, agpakamatay at tulanin, no may padak, kada kayo kini Lola. Just me. Natutandaan nyo. Ibagayo kini Lola. Agpakamatay at tulanin, no may padak to kada kayo. Butas ang kuntong haramidan, Mama. Saan to? Kas Lula manong nemi biyang kundumet akasasarita ti apo ko. Jasmine. Ay, Lola. Kumusta ti panagbasa? Okay, Lola. Akong problema. Ito na makapagturpusak. Tumulong ak tumanten ka na kayo. I-concentrate ko at tumulong. Naman pa ito bakasyon nga tumultulong ak maten. Dumaten na giti amok. Imagine, talo tayo ito nga manage. Talo nga. Branches. Dito yung main branch, first and second branch. Sagsagagay sa tayo ito. Wano saan, kabutan na lawa mati syudad. Mapantay tupen sa bali nga syudad. Nga mangipas na kiti Jasmine's Restaurant. Kang kanayon kami lahat ng eksperimento, matagit tayo innovations, matagit tayo kabarbaro nga mapartuat yung nga putahe. Di ada dun tumanin, gabot akas tama tinadal ko. Nasihat ng astapok. Sabi ko ma, saan ka maitulad ka na kami ni mamang mo. Lola, talagang saan? Sabi ko ma. Ngam saan ka makamatay, kas timbagam, ano kas pagarikan, to sa tumaliklikan. Nangigyo ka di? Lola, nangig ko ti saritahan niyo kini mamang mo. Yung sa muntong raramidan ni Kasyay, anak. Nakunak lang ti Kasyay, Lola, gabutan sanggun tong aramidan. Ado nga minigiti tao nga magana nga santo. Ngem gayam ket maaramid. Dagiti ta duma kas kada kayo. At ay imbagayo ket kaydi nga ganak kayto kabalasang ha. Saan to kunayo ngem napasamak man. Ngem saan nga amin nga tao papadat gasat Lola. Ipanagtan ko kada kayo. Ngem ada boyfriend mon. And then mamukto kada kami mamukto kada kayo ito dumteng panahon. Taapin nga di mo kahit nga mamukha na kami itan. Basta. Nasingpit ka dimat lang. Huwag ma. Taga-probinsya. Taga-probinsya nga may nagbasa dito siyudad. Nasingpit ka dimat lang. Huwag ma. Mako ng lola ko na. Ay, lola. Kas kaya lang kami nagkasadar kay ni mama. Kas dalag kakasadar ko na. Ni lola, men. Apay no, gaabay tayo. Ibagada ka din nga siya ti lola.
ibagada ka din nga, ni mamang mo kay iti mama, din ta si katapo, baka na ibagada nga, kakabsat tayo. Wala talaga. Nag-comment din kami. Naging ka nga dumteng to ti topic manong naming. No kas nagkakasango kam nga talo nga mga when nagro na mga ibagang nga nag-aabay kami. Kung nadalam lang agkakapsat. Dumteng to ti topic nga Lula. Oh, Jasmine. Awang ganun di plano yung agasawa. Sana kung nga ganak. Awanan ti ading ni mamang mo. Saan nga datit issue? Abay nung kasawa kayo, tapno ganak kayo? Maminsanak lang ang gayat. Diya kong kayo masaktan. Tamom no nagasawa ko ma. Nagasawa ko ma, idiobing pa ni mamang mo. Ada nga takastoy, nga progreso ti biyag tayo. Baka nakaraka na pimpinas ko ma, Lola. Na? Kasano nakapatangak iti asadot, bartikero, babaero. Ang mga rang-ranggasan na. Nadaan ko man ni mamang mo ti ading. Imadu tayo. Sa hamot ka na pindas ti trabaho. Hindi awang kumastas ito yung asenso. Kasi ka mama, awang ka din ti planong nag-asawa. Anak, hindi kumapailain. Doon talaga kayat ko. Nimusto ko na niluhan mo. Nung nag-asawa ko, makit nag-asawa ko, awang kumakasto ita nga pintas ti biyag tayo. Baka kakaasi tayo. Imbes ko mga datay tumultulong, datayo tultulungan da. Kasken ka. Baka nag-asawa ka nga din na oras. No nag-asawa ko manilulam kat nag-asawa akmet. Sa bagay, kadagyaman kada kayo Lula. Mamang, napintas ti plano yo. Ure na ganak kayo nagpadpada ng tibalasang kinabalasang yo. Napintas ti biyag tayo. Kaya si ka, Jasmine, sana ka mga tultuladan. Mayat sa mga tuladan kayo. Alo, ano ka din Masapul nga tagasawa nga na tayo. Kaya si ka tagasawa. Gabot na si ka nga rin pa iturubing ang gasawa. Aging gama nung naming nga nakapagturpusin ni Hasmin. Kadam kadlang nakalalis naman nung naming. Hanggang napupuutan ti ba naglabas ti panawin. Balasangak, naganak abalasang. Ti anak ko, pinagadal ko, nga midiaday ti college. Nagsiko, naganak mo't abalasang. Sana nga naituloy pa ti ba nagturpus na. Aging nga, adan balay mi, adan restaurant mi, dakamin, iti mangmanmanage. Aging nga di makali ni Jasmine nga apukok, nga anak ti anak ko. Ket, naggraduary iti high school, nag-college, itanggat naggraduaren iti college. Nakaragraksak kami siyempre manong nemi. Agsipod ta, agpapada kami nga kabailan mi, uno mainayon ni Jasmine nga mangtulong ka na kami para ti panang itultuloy mi ti negosyo mi. Ket gusto ti kuna naman, ti talo nga sanga, nagbalidan nga 5. Hindi, tatumulong mo ni Suna. Aging ka ako na kaniyak, kada kami kinimamang na. Lola? Mama? Panawanan tapno, iyamamuk ka na kayo di boyfriend ko. Kauna, dahil ako makit. Kahit mi ko mga damagan kang kapo. Awang ka di ba tinapasama ka na kayo? Umpay Lola. Virginak lang pa. Virgina. Very good. Sa kundulay pa, yun naman pasti ka laysa. Sino ka nila tayo? Iyam amukto ka na kayo. Umaydan to in Domingo ma. Lola, umaydan to mga asawa. Domingo? Dito yung restaurant, main branch. Siyempre, adudan to. Gabot na, the whole partido, umayda. Pagkapod na, nagabuda sa dyan probinsya. Kita isarata itong arod ito main branch. Tapos nagkastakit exclusive nga para kadagiti sa ngaili tayo.
para kadagitay partido ti agbalin nga manugang ta anak. Wen mama, planon tayo nga na siya. Magagaharan at may makakita ti manugang ko. Agad no manugang mo mat, agad manugang ko mat. Magagaharan at makaamam mo ka nagit agbalin nga balayan ko mama. Ano abalayan mo? Agad abalayan ko matida. Inidumtengen deta nga aldaw manong nemi o relatalo nga bas manong nemi tinagluganan da. Oy. Lor na anak. Mama, ato dan sa padlauna eh. Hansa pa umana iti sagana. Hindi iba unta ina dyan branch to. Lukas kasunod laing. Manot nagyan ti may sa ko na. Manot capacity ti may sa kapas. 60. Adun sa launa. 100. Sa po na. Doa gasot ko na malatay. Nasusurog pa ya. Doa gasot. Umanay, mama. Ikat extension na tarawal. Nalinong met. Adamat linong. Isa tayo ni Jasmine, sinabat na idan. Umay ka matan mamata sa matantay da. Ala, baam latang asumrek da na. Sikat di ba pan subapat na mabati akong dito. Nakasaga na matantay nga pagsasalitaan. Kan oras yan ti panggal daw. Nagkukuyog dalor na Jasmine kani pa sa agwapo nga lalaki manong name nga kibin niya Jasmine. Amuklat nga rayjay tagbalin manong name nga asawa na nga manukang minga gina. Nagwapo. Bagay dala unay susapo. Sinabat ko idan manong name di makasdirek dan iti restaurant. Lola. Hey. Ay, Jasmine, iso dahito ni Walter, Lola. Nagbalin ka manugang yo. Nagmanuak man ka na kayo, Lola. Naikasyan na kanya ako po Diyos sa po, anak. Agad ta, digit yung naganakan ka. Sumarsarudan, Lola. Mama. Ala, dito kayo. Dito tinairan ta nga pagkina, nagitay agasawa. Kaya nagitay naganak, nagitay agabalayan. Tinito ka lamisaan. Alalor na. Sa bate mo na kita abalayan tata. Ibagang isa niya sa mga dito pagyaran na. Hindi kasla. May bigbig ko timay sa katakwa na mano. Kan ora ni Lor na nakigtot. Naginarakop tagit do. Yung mas nagkakmat. Elmo. Nana, anak ko ni Walter. Isot asawa. Isot at pamilya kaya nga binabayak sa diya. Pinanawak sa diya probinsya. Tap na yung Mike dito nagkigasang-gasat nga nagsapol sa trabaho. Ni Walter, tinauna sa doon nga babae. Kahit mo kasawan. Kasi ka nga nagtrabaho dito, hindi kat sikat agbali nga balayan mi, ni Lorna, anak ko. na kumawa na asawa ki di agad, tsak mo't manugang yun, asawa ko ni Lorna, damat pamilya ka. Among ka di husband. Ingat ni papang ni Walter ka boyfriend mo, kat dito nagyan, hindi nga ni Elmo. Saan ko nga mo, Lola? Hindi ka lang nag-atapan. Iti apilyado ni Elmo, iti apilyado ni Walter. Saan nga natatas kay Lola? Itakit taga-balayan kayo, kada pa pang Elmo. Kan manugang tayo ni manugang ni Walter nagbaling nga kapiso ti puso. Manong nimi kabayatan ti panangan ta kami kani Elmo iti nagsango. Gramo matente asawa na nga balayan. Kat kumusta mat sa di probinsya? Umay ka ito balayan. Bumalas na ito sa jay. Inuto ka ti pakaangayan ti madaya. Saan ka di nga sa jay? Da kayo ti lalakyan. Tinagtulagan nga ro di kita anak. Dito'y nga agkasarda.
Kadito ti muna nga pagpadaya, ta atin to lalakyan ti bumalis. Basta. Noon niya din bagaking ka, idi abalayan, kadisod na tungpal ko. Talo nga beach resort. Hotel ng restaurant, tinipastig ko sa probinsyami. Akit, tamat natin, si malawan-wanan, ti panagbiag mi. Iso nga pag-aadal ko ni Walter, iti college, sumasaro nung tumat na nagdidua kakabsat na. Kankas ka dayo. Natulong kami mat kadagit ang kasapulan di tulong. Natulad ko, ti kinasayat yo. Iso mat-implementar ko sa lugar mi. Kat gusto, nung naasi kahit ibadam nga tao, si kamat ti kakasyan ni Apo Diyos. Nagbalegi kami. Imasenso ti biyag mi. Nakaragsak nga rod manong name di nga panakaangay ti kalay sa dagiti dua. Sa kalpasan laing ti makabulan manong napamindinanon ni Jasmine iti probinsya. Opo nakapinpintas nga lugar manong name nakamaymayat. Sa bali lang iti presko na ti angin no daka iti probinsya iti away ng runa iti igid ti baybay. Natiigid ti baybay, kat ato da kiti maimula, amang palimiis taglawlaw. Iti beach resort pa isang beach resort, manong name nakapimpintas, tinakaangayan, iti padaya, agas pangbales ti lalakyan, iti naangay iti nga daklanmet nga padaya, iti panagkalaysada, iti syudad. Naragsaka kon. Na sumaklang kini Apo Diyos. Na kunak tinakam ko, manong. Iti lang abag, tinakapres-pres ko, nga angin na makapasalimo kagrik na. Amang buybuya, kadagitiya, na amo nga daluyon nga pasag iti kadaratan. Iti nakaas-asul nga taaw, manong nemi. Nakapimpintas nga nakaparsuan. Ito mas nagkanyak, manong nemi, niror ng anak ko. Mama, anak. Nakamaymayat mama niya. Kayot si mama, gumatang tayo tumit. Kaadam to pagbakasyonan tayo. Kaya mayat lumailo tayo dito eh. Ti oray binulan nga umay tagbakasyon. Katuwin. Dalpas man siguro ti amin. So nga, damat nga basta bantayan nga may pinsan ti restaurant, tadamat na kiti mataligtan. Amo damat nga tuladan na kiti panagluto. Kada kiti na pusgan nga chef, uno kusinero ti tunggal restaurant. Adda panawan iti panagbannog. Adamat panawan ti panag-relax. No, pa ko na rin duma habang nga ka no pigsada pa lakit trabaho. Kasi siya trabaho no kasapulan. Ngam si kakensyak kumakas pagarigan. Naskan ka di pa lang nga. Agtrabaho ka. Ag-relax tayo na. Siyempre, adapo ko yun. Ketsyak, agapo ko ak dumaten. Into na ipasngay ni Hasmin, iti umuna anak da, kini Walter. Isang tumaten tumuna apo ko, isang tumaten tumuna nga apo ko yung titood. Bakit kayo, mama? Diyak itulok. Nabigsak pa ilahin. Ore, agapo ko kakto titood. Hangko pa ilatulok. Napintasak. Amo kasalak ni Ban. Tagibanan ti pintas, kanilapsat ti pamagi. Napili akmat kadagiti papaunag ko. Hanak managsardeng ti exercise ko. Mabalin nyo bala tag-asawa mo. Ha? Kuna nga ron Jasmine kini Walter nga. Ado ka no dagita iya. Agkurso na kanyak ditoy. Mabalin ko ka no tag-asawa. Kunak madagat. Paunayag pala ni mama. Sakbay kanyak. Kunak mad.
Awanan na. Ti pa nag-asawa, kasapulan na ti pa nag-asawa, tapno madan ti anak. Ore awan asawa, kadakabat ka anak ko. Ore sika, ore awan asawa, madamad ni Jasmine. Wan mama. Agad no, anyan tumante, ito ding na po Diyos kanya kapag patinggan di misyon ko dito lubong. Naragsakak ton. Kapag makitak taragsak mo, kanaragsak da Jasmine kini Walter, kanda kita agbaling nga bunga tenayat da. Talo laeng manong nemi dagiti anak da Jasmine kini Walter. Kahit nasa wen, nadaanak ti may isang anak, may isang nga apo ko. Ken talo nga apo ko titoon. Makita kon, manong nemi, manong kunak, nga mamok, nga inaunak ng sika. Gabot 75 years old ako. Yung napisak pa ilang. Napigsak pa ilang nga mag-supervise kadagit restaurant, no pa idib kabigsa ti COVID, nairanakam dito probinsya. Kaya dito kami nga na lockdown. Pagpintasan na, ore lockdown kami, ada kami dito probinsya, itiigid ti bye-bye, iso nga na siya at lata, tinagbalin nga kasasaan. Kaya gabuta open manitan, manong nemi, naglukat man ng dikit restaurant, kaya ada kami man ito yung syudad. Kaya tunggal end of the month, agbakasyon kami ti probinsya, tapno manglagam, iti presko nga angin, iti bye-bye. Dito nga rod, ti pagkasarita kadagyaman aklaunay, iti anos mo nga ng urnos, kalbasan nga nag-insent kang ka, ti detalyana. Agyaman aklaunay, iti ka pa nang iba, sakit sapay kuma, tadamat na ibating nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga nagbuya. More power to your program. Tuwing nga radagyam nga pagayam mo, Corazon. Thank you, kang kama ng Corazon. Ito ka pa nagsurat. Thank you. Dagito yung gamsat, dagito ay commenters, wano commentators, ag-comment ka dagito yung kay mabuy-buya, iti YouTube channel, ti Nemer Studio gamsat, agyaman tayo nakawada. Thank you kay ni Jocelyn Almeron, Fernan Nabalta, Linda Langorato, wano Linda Langobato, ni Miho Kasi, ni kastamatan ni Jonalisa Bandaw, ni Ana Marie Puno, ni John Eldin, wano Jodeline Guzman, Domingo Umuso, Edison Yadaw, kastamatan ni Marcelina Apelacio, ni Evelyn Credo, Sul Bergunyo, kastamatan ni Segundina Gonzaga, Eva Achera. Hi, thank you ni Elita Villamor, ni Art Tugay, wano Art Pugay, pati dublanta, ni Art Pukay, kastamatan ni Natividad Parmejo, Wilfred Salakup, ni Badjang, Willie Yuperio, kastamatan ni Arlene Valderrama, ni Juicy Molena, ni Jambas, kastamatan ni Bert Pacantes, Nena Magarin, Glory Osita. Astamatan, thank you. Iti pa nagkom-comment ni Harry Mapanaw, ni Albert Rose Hill Sibukao, Meli Gabatino Vinas, ni Ervin Manguba, wano Irvin Manguma. Hi, thank you kay NH Kitchen, ni Jane F. Teresita Talon Cambia, wano Teresa Talon Cambia, Amelia Barmejo, ni Idot Alicom, astamatan kini Wilma Barruga, Luis Lukutan, Jaime Rodriguez, ni Person, kastamatan kini Andrea Ruiz, Mirna Balagut, ni Guni Han, nagramamatan kini Rosita Morgado, Rose Galvan Mix. Hi, thank you kini Ana Arellano, ni Aaron Tuliao, Jetmart Ventura, Mary Ong, Ria Espina, Loreto Lumelay, Joshua Rain. Sabatan, thank you kini Kathleen Pagala, Magdalena Guillermo, Risa Pereira,
Sunny Asido, ni Jane Facturan, kastamatan kini Joven Tomas, agramatan siyempre kini Dreamer Glads. Thank you. Hindi pa nagkumkument, kaman pa nagbibuya ni Rusi Duldulaw, ni Esther wait lang. Esther Rusas, kastamatan kini Artisuela Nieves, Juan Tolentino, Pascual Lucas, Maribet Ridad, Lynn Sabado Mapile, agramatan kini Lalaine Columa. Thank you kini Janice Toledo, Nerio Alteran, Alenita Halorentino, kastamatan kini Elicio Ducosin, Lisa Real V. Channel, Elita Villamor, Ros Galba Blog, Ros Galba Vlog, siguro nata, Gloria Duran, Pio El Diponcio Sr., Reno Villanueva, Victor Natividad, Shine Alba, Jem Viernes, Jesusa Kamat, SP Gutierrez, Risa Joy Domingo, Maylin Haliere, kastamatan, thank you, kani Nerissa Manzano, Henry Kalingayan, Nelly Rabago, Gemali Arpo, kastamatan kani Gemali Orro, ni Claire Julian Abian, Jodeline Guzman, kastamatan kani Telma Nitura.